Igura n'igurisha ni kimwe mu bikorwa by'ingenzi bikorwa cyane kandi kenshi n'abatuye isi. Visa card zonyine zikoreshwa amatransakisiyo 1700 mu isegonda mu bigendanye n'iki gikorwa. Ni ukuvuga umunsi umwe aya makarita akoreshwa amatransakisiyo asaga miliyoni 150 zose. Kwishyurwa iyi ni ingingo ikomeje gukorwaho ubushakashatsi n'abahanga mu bigendanye n'imikorere n'imicungire y'amafaranga mu bihugu bitandukanye by'isi. Mu minsi ishize twaganiriye ku nkomoko y'amafaranga, tunarebera hamwe ubusobanuro bw'amafaranga mashya y'ikoranabuhanga azwi nka cryptocurrency mu rurimi rw'amahanga. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe isano riri hagati y'amafaranga asanzwe ndetse n'aya mafaranga mashya y'ikoranabuhanga. Ni uwuhe mwihariko cryptocurrency ifitiye isi nk'ifaranga rishya? Njye kugezaho iki kiganiro ndi Masezerano Elise. Kimwe mu bitangaza internet yakoze ni ukubyara ubwoko bushya bw'amafaranga azwi nka cryptocurrency mu rurimi rw'amahanga. Aya mafaranga ahererekanywa binyuze kuri internet hatagize urundi rwego na rumwe rujya hagati y'abakora iki gikorwa cyo kohereza no kwakira ifaranga. Cryptocurrency si igicuruzwa mu buryo bufatika ndetse nta bwoko bw'aya mafaranga bufatika bubaho nk'uko wabona inote cyangwa ibiceri by'amafaranga asanzwe. Ubu bwoko bw'amafaranga mashya buhagarariwe n'ayitwa Bitcoin. Ubu bwoko bumaze imyaka 11 bubayeho, bukomeza kwiyongera umunsi ku wundi aho tumaze kugira andi mafaranga yo muri ubu bwoko arenga 2000. Ese ubu bwoko bushya bw'amafaranga bukora gute? Buhuriye he ndetse bukanatandukanira he n'amafaranga asanzwe? Crypto Rwanda TV duhari gusobanukirwa byinshi ku bigendanye n'iri faranga rishya. Crypto na fiat money byombi bisangiye ijambo currency. Iri jambo currency mu nkoranyamagambo z'ubukungu risobanurwa ko ari amafaranga mu buryo bw'inote, ibiceri, sheke za banke ndetse n'amafaranga adafatika azwi nka digital money. Amafaranga asanzwe ndetse n'ubwoko bushya bwa cryptocurrency yombi aba yafite babasha guhaha ibicuruzwa na serivisi. Icyo batandukaniraho gusa ni uko ndetse n'aho bakoresha iyo serivisi y'igura n'igurishwa. Ufite Bitcoin cyangwa amadolari bombi bashobora kugura no kugurisha ibicuruzwa na serivisi ahariho hose haba hemerwa bwishyu. Uyu ni umuhanga Voruna, umuhanga mu by'ubukungu, akaba kandi n'umuyobozi washinze ShapeShift. Dore icyo avuga kuri Bitcoin. Bitcoin is a digital currency, and it is a payment system. So it's a payment system in the same way that bank networks are, or PayPal. Those are all payment systems. But it's also a currency. So PayPal and banks use the dollar as their currency. uburyo bwo kwishyura bwa Bitcoin ukoresha Bitcoin ifaranga ryayo byose bifite izina rimwe. What is your opinion of disruptive digital currencies such as Bitcoin? Cryptocurrency yubakiye ku ikoranabuhanga rihambaye rifasha abakoresha iri faranga kurihanahana. Hari ibihugu bimwe na bimwe bitaraba byinshi ku mubare uhagije byatangiye kwemera ubwishyu hakoreshejwe iri faranga rishya. Aha twavugamo nka Venezuela, Japan, Germany, Brazil, Turkiya, Malta n'ibindi. USA yemera ubwishyu bwa Bitcoin, gusa ifata Bitcoin nk'umutungo bwite aho kubifaranga. Kuri bo uwishyuwe Bitcoin yandika ingano ya Bitcoin yakiriye, agaciro Bitcoin yakiriye zifite uwo mwanya ku mpuzandengo y'amadolari ya Amerika. Ibyo bikazamufasha kuzasorera izo Bitcoin. Ushobora kubise wibaza uti ese Bitcoin n'andi mafaranga yo mu bwoko bumwe nayo yishyura imisoro? Internal Revenue Service ni ikigega mpuzamahanga kigenzura imisoro, gifata Bitcoin nk'umutungo bitandukanye no kubifaranga. Aha bituma ibihugu bitandukanye birimo na US byishyuza imisoro abatunzi iri faranga mu buryo buzwi. Iyo umaranye ubwoko bushya bw'ifaranga igihe kingana n'umwaka wishyura umusoro ku nyungu y'igihe gito. Mu gihe iyo umaranye aya mafaranga igihe kirenze umwaka kuri wallet yawe wishyura umusoro ku nyungu y'igihe kirekire. Nk'uko tubikesha urubuga rwa thenextweb.com, ku isi abantu barenga 12771 bafite ubutunzi bwa Bitcoin zifite agaciro kari hejuru ya miliyoni y'amadolari ya Amerika. Nakamoto uvuga ko yaba ari we wakoze Bitcoin, binakeka ko ari ufite Bitcoin nyinshi mu isi, aho ngo yaba afite Bitcoin miliyoni imwe zose. Izi naka yabo kuko none aha tuvugana zifite agaciro mu madolari ya Amerika arenga biliyoni 9.9. Ese Bitcoin n'andi mafaranga nkayo bitandukanira he n'amafaranga asanzwe? Uyu nanone ni Eric Vona aradufasha kubona itandukaniro ry'aya mafaranga.
In the same way that the Bitcoin internet itandukanye n'andi mafaranga ya flattens za leta access z'ibihugu mu buryo to butandukanye, information ariko and abantu allowed benshi anyone in the siko world with an babitekereza. internet connection Batekereza ko to itandukaniro learn ari uko basically ari anything ifaranga they wanted to know ridafatika mu and buryo to bw'imibare, communicate with anyone else ariko on Earth. amafaranga ya za leta z'ibihugu Bitcoin does that yabaho mu with buryo money. So budafatika now anyone on mu the buryo planet, bw'imibare. no matter their age or Amadolari ni the imibare, arbitrary amayero ni imibare, geographic hose location hari in which zeru they na were za rimwe born, mu banki or the nyinshi arbitrary z'isi. rules of the Ntabwo people that Bitcoin kuba ari imibare ari wo mwihariko wayo. Umwihariko wayo ni uko adashobora gukorwa mu buryo ubwo bwose butateganyijwe, ariko amadolari, amayero, amayeni ashobora gukorwa mu buryo ubwo bwose butateganyijwe. Muri rusange nka za banki nkuru z'ibihugu, Bitcoin nta bushobozi ifite ku buryo yakorwa mu buryo ubwo bwose butateganyijwe. Ni umutungo udapfa kuboneka. ubu bwoko bw'amafaranga bushya kandi bushobora kubikuzwa ku byuma by'ikoranabuhanga bizwi nka ATM ukabona amafaranga y'ibihugu asanzwe. Ubu tuvugana ibyuma byifashishwa mu kubikura amafaranga bihari bisaga 1800 mu bihugu 58. Izo ATM machine ushobora kuzikoresha ubikura Bitcoin ugahabwa cash cyangwa se ugatanga cash ugahabwa Bitcoin. Ikibazo kiriho kugeza ubu haracyariho imbogamizi ku mafaranga acibwa babikura cyangwa bagurira ifaranga bakoresheje izo machine, aho bacibwa asaga 8.93% byayo baba babikura. Iri naryo rikaba itandukaniro hagati y'iri faranga rishya n'andi dusanzwe dukoresha, kuko nibura asanzwe dukoresha uyabikura acibwa make cyane ugereranyije n'iri faranga rishya. Indi mbogamizi tutakwirengagiza ni uko ubwoko bw'ifaranga bushya buri transaction ikozwe ikenera ikoranabuhanga rihambaye ryo kwiyemeza ko ikozwe. Ibi nibyo bita mining mu rurimi rw'amahanga. Kuba nta leta n'imwe iremera cryptocurrency nk'ifaranga, ntitwabura kuvuga ko nacyo kikiri ikibazo n'imbogamizi kuri iri faranga n'abarikoresha. Irindi tandukaniro rihari hagati y'amafaranga asanzwe n'aya mafaranga mashya ni uko iri faranga rishya rikura umunsi ku wundi ndetse mu buryo budasanzwe. Kugira ngo byumve neza, mu myaka 11 gusa ishize Bitcoin yabashije gukura mu gaciro ku buryo budasanzwe, aho yavuye agaciro ka 0.003 by'amadolari ya Amerika muri 2009 ikaba igeze ku 9500 by'amadolari ya Amerika ubu tuvugana. Nanone kugira ngo byumve neza, ubu utunze Bitcoin imwe uyu munsi nonaha ifite agaciro k'9500 by'amadolari ya Amerika, aya asaga miliyoni 9.25 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe ifaranga ryakoreshwa nibura ku kigero cya 1% cy'abatuye isi, iyi Bitcoin yazaba imaze kugira agaciro ka miliyoni 28 z'amadolari ya Amerika, aya asaga miliyari 26 n'igice y'amafaranga y'u Rwanda. Kugabanuka no kwiyongera kw'agaciro k'iri faranga bigira ingaruka nziza cyangwa mbi ku baritunze gusa, kuko nta rwego na rumwe rugira uruhare mu ihindagurika ry'agaciro karyo. Aha byumvikane neza, kuba nta rwego na rumwe rugenzurira ifaranga, nicyo gituma nta rwego na rumwe wabaza ikibazo kigendanye n'ihindagurika ry'igiciro cy'iri faranga. Ese iri faranga rizakomeza gukoreshwa nk'umutungo kugeza ryari? Ese leta z'ibihugu zizemera gukoresha ifaranga zitabasha kugenzura? Byafasha ikisi ndetse n'ubukungu bwayo mu gihe iri faranga ryaba ribashije gukoreshwa na leta zitandukanye z'ibihugu? Niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, uyu ni umwanya wabyo kugira ngo ujye ubasha no kubona izindi nkuru zikurikira. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisoje aha ngaha, tuzagaruka tureba byinshi birambuye ku bibazo byinshi bigenda byibazwa kuri iri faranga rishya. Mwakoze kubana natwe.